Hadir mana kalian gadis council kelada banai gaji menjur ya gaji puterkam ya kaan elaka administration bill hari nurbar keluar syudam nak kalian gasenjuk kino yalam jogi sing samla shnong kila yo apne keduk kerpang ya no yalam kila yo apne keduk kerpang yo ba PNCM bodai uduk TCM berengkat ba penial CCM bodai UCM juga council kum kedak kejai kublai ya gaji warra jong kita ki arngot kino yalam ya kita kaan habi ya ban ya kran baru ba PNCM long baga jiai menjur council ya katikaan kalong gaji kerku ya kiseng samla shnong ba per ringkat kiseng long kemi ki ba pet ya kabha kamiat jong kinong shnong kitau ringkat ya trelang bat kidar ba shnong ba per ulong ru shan benang council kan sapa show governor banyo ya ket menjur habidai bat katikaan oh ya ni ada sudah banikan dua ya gi nung ilam jong ga senjuk kiseng samla shnong lapo gamra jong CM kabaki wan empau ke jisnong halor ka jing wan ra jing ya ka ilaka mission amendment bill second amendment bill bat nakaleng juki pen pau hangi ba kadai ka benda ka bakil amnul aslam bala kumnu ban bisu ahaka kumdon juga aina policy council ya ka sing samlashnong ba kumjuru na kabantaki sing ni ila shu brief lagi ba lapit lang na baro kilian lagi jina jumut jom ki sing samla ba per menshwa ba bagi pengkai ga bibi ba kumjuru ga jina jumut jom ki shnong ba per ba jina lawan ko perintah kadika second amendment bill but ni sem bana kalian dungi in passion so kumno lang baga DCA but ni sekarang baga DCA bukan recommend juga so wisdom governor ban yo banasan baradin bade basan ni nang wagi sama bakal ki yo ban trikam kumbala itu daka por ayu po juga district council kar kum kan sul gejengi ta kilong ni bangi kedua mentaka si kum patay ni hamni kalong kum ni ni don ka definition haka section 2 subsection 20 lah dengan bakwa kabang la define ka iga sang sama sinong sang sama sinong ka bamur ka long ba kadi ko na gaseng ka ba itu apa ka sinong baka kam juki ka long na bentaban syakri para sama kom juru na ka bentaban itre rangkar nga ka dubar sinong na ka betaginu gi kam la da dem ta ko ki suba kijisni o sinong atau kata ka di definition ka baru haga section 9C kabangla kranishai ba iki function juga seng sama kaban country kan kan pada dobashno kinu kambala entros daga dobashno na kabanta aban long husia ban pengor iki jisni hasno ngathau ba kumjuru ban itren ngat ba gibor district administration ke ba de ba kinu ki jisni hasno ngathau tikani kala arab sibun na kabanta ki seng sama kumjuru ngidon ka social vigilance committee hakaba kasih komiti juga senang kaseng samla kaseng longkni jadi gitu khot jongka bar hakani ka social vigilance committee lagi ngila kam ai board shu yaki balada don kanu jing ishan khamat yanu kam tam hakani ka perthai ka bamenta ka jing bodi jing sniu ki drops ki kenjab gue kaseng samla tengkat bar ka vigilance committee kani terengkan ka bar ki board sorkar la kalau police department bagi department na ka bendaban yada yagi ni jing sniu beran gisnu kita kilo few poin di bangnya diskus pagi di bangnya board kisah sama di kampuran si pangkas tunjuk kisah sama shnong namar ba kam long karu kom yang ye kum nuksi ai nuksano manta ka tunjuk jong ki ramba shnong gabriu nyutra katu kalong syabar kasih kaji kadi sutu jimut jongki bahkan don kanu kerja confederation jongki ne hapo ka anjung ingin besu ya ka tunjuk ini kasi long ba kan kampen suk yang ni lada kadon ka tunjuk orang mitu ya ka kagum kia ni akan don aing kami pas tenekan besok ini ba lagi don kam kanu bani pan jimut kan kam suk lagi ada sik kisang me si kampung sup ya ki ya ka dabar senong ban tek la kami kita ki sup ka sain ci sama ndai ki ebe ki procedure jong ka ba hi nalor ka ilaka mission second amendment bill arjar pulai hadin berasen gubernur ini obanishna sayaki rules ngatangin sabnya abha hagi rules numar ba kumbang ila onge pi ba kadon ka record shnong
kaba haban issue certificate kat kum balabu record record snong saya kira certificate babar orang ba snong ru ba ai gan gunu certificate ula ban ai tem rei wa haban ai report manlaka blong dor bar snong nang ba dor bar snong kan pay la ka ba ule orang ba snong ka badai ne te ngila kampun ki kendon hang ne kita ngira ira sibun bagi sama ru la yo ban pay ngor ka ngi bat ka la ka snong ka thau ka penrikam ne am kat kum ki kendon jong ka ni ka aing ka mangina kisna na ba fer tim ya kergaman kum ju kum dor bar snong ma tai namar ba wei bang ai thu la kan ni kamun kata ada la guru namar ni la kan sai ba ye kinong kit kam budget da ki samlas no ban menjur daga 2%. Di kamu dah hang legally la recognize ye ki katkum kanika ilaka admission second amendment bill arajar apply. Di kamu ngimdon kamshu. Itu sih tu ni kalau ka jingwan jungin na kalian ka sunjuk ki sang smash dong yedan ane na kalian ka bri nukrab mengelam akhbat district unit ru kalong ba hadin bangila UI mo ngila tip la padra ya bil ka bede ba ki thu ya ki sang smash dong ba ki sang long kami bat ki la pas ru apo ka house mo ni wan ni man ya kandu pan ai khoblai bat pau ka jing songo ta ka position ya ka tim isi bangta apo chelam jui ba pania sing sem ba di ba PNCM iba di deputy CM marba kani kadi ka banta ka ba nakaliang isang sumasnong hibro ko ko ni trap ni lamno aslam ma ba ngisim bu bang ide kita ki sibenta jo kini ki traditional bodies mangir harangkat ki dobasnong ni la sibur ki kam ki ba yade ba kentiu ya ki ulang salang ka ba yade ba ka baha kamet ba di ba ka song sengai song sok apa song potau ibon sa samla ki bala yano sinyang bagi dan sa samla ru ki bala tam ki pa phau ka kaus nem ru te ka bot ki ba slam ba te kini haka body momenta war ni la persyang na du usnem aja kat wei hadin baki la persyang man rai ka VEB ndai kam la menulong na kidau ba kreatif hi ibon ki persyak ni tai la pois sa ka kod ru te re menta haka ni ganti ki yanut manut dong baki nut bersim ni senjam ban pas ki ka bin ku ci tu no te nak leng chung pen pau ki sungu hoi nyimla ban ong ba sispa ka biang nai kan menaru ha ji kan du badi nrai nyinang hab ban qualify shu lo baki rules ila ban kan pas shu mentai don kam shota ban pas kan ni marwa nampak kan ki pas kan ai bos shu yang ikum sang samlas nong mah bangin trai kam ha te ka ba ar kalong ba ngila ai ru ya kan ni ka registry kam jung snong ki ban kaleng sang samlas nong ba hapo jingalam jung senjok true experience bi trai bi snong ngilap sibun jing habai dai ba kibon ki menta mo kejiwan ki brio nabar nata ki kam beri song kha song man bai dai ba kejing bom tri kam ba ki versionong ya kan dei ngila ai kan ni ka retis secara jok di versionong ka bangila de ban pas ha kasi isi na do usne ma jara phau re kan ni kan ti mas pas kan ni ka bill ni so yo mesim ni man ai copy no stan kanang ba ka isi ro kala ba yo copy ada dun kino ki benta ki haban penbai hapo ka rules ni clause dala asen governor kan ni ka bill mak bai pas kila ban kapan klan shoot ya ka bor itir ndai tang sang smash nong kisang long kami nai wat kedo baru de ngi lo mak experience mangi trai jar po feel ban kisang smash nong ni ya kan du sibur ki jinga bar ha bakut kadai do nong kata kada ngi sno hi bang ha ban klan ya ka sishar tan rai jungi ki do nong de ngi kom kisamla ki bala ya dan kisnong ngi sno ba ngi ha ro ban no senyang kandet kat kom ki jing mat ki je inti jungi nang ba lada itu ingi long ba ka an kan long ki jing ko ba khrau mo ndai tang yangi nrai ya kun samla jungi ya kapateng berangwan berkumtar ter mangi mata kisang samla jungi habak ya tengku mata pia kan baru drugs ba ko shilong la chelai ba kibun kisang samla habak kibat ki tengku bagi boran mitho yang yiru dekane kadai kawai nak benta ka bangi so ba ka pentrot bor ngi hari menta lang ba ka vigilance ko bagi itu committee mo ki bala introduce kalong ba yangi lo itu maka ai ngila ban lai hari menta la dangi mangi nginang ya kem nginang ya pemit peyong lai kabakut dapat ka aji pelaj sok ni sodu musim te kani kadai tang ka jing sang ka bakandet ba iso wan ai buram te kandet ro bai dei bat kisang samlas nong jiladun la ka register syar nai dan ro ki ba register la di mo bat ka sorkar ba ka registration of certain acts nai ki bat klaim nai ngi ngi so hi bakum kita ki seng samla kum kita ki sanction nong
ngihap hi man yai rangkat bat kani constitutional body kepala itu lembah Sokar India mo ngihap burom ya ka bat ngiso man ai burom kini ki nong yalam mentah nomor ba mentah ka HDC la nya post nam tam nadu menu mundan ki an ki ba klan ki apaka ho ngiso mla ban shushna ai direct nomor idan ki ka ki bolok sensitive nrai lembah kani ki persang juki ban pendrung lembah ki ak penapa kani ki dilenti kan kabang ngihap masuk tu ndai bangin suya persyak mo ndai ngihap masuk tu kendet pa kendet para mangi sutu nyela ban ong hoi spa le si ka dei bakam biang rei idon kam man please yo ka jingkang kita ngi se pembe jadi di buram gi ong jong mo dong ya ni sya ro kata idon ka hok ma yaki labu ham ni bakin ya tai apa ka haus ham ni bangi kan men ro ba ila ba sof apa ka yi mo ma yi kam yi kam sem jungi ki di ban ko da yeng no ma ada ngi ya no syaba kala man kata kala yagi di nabon kata ngi kam batai ngangi pa tambak gi sutu kumba ki seng halang gila dawa ban intri kami ka ILP nakaliang jong piki seng samla shnong kay ga sinjam bakin sim batte la kam jigli ka gi sang samla shnong ide simantan ka ba kade do shnong man le kan ni ngila ai ka kamat halo tu ka tis shnong pai mangi nakaliang ju kumbang ilong ye pingor ba ngi tip mono barong mono bami bat ngi trelang hi bakin hono per no ban check halak shnong jong kaptam shnong Tumba kalong nunta kini gi sinong isen sama sinong ngi ya kata ngi ka jing start jo isi ma mangir gi patsyong hani mo ban ya na an ngi mdero chemical export nrai ka jing snow jo ngi snow ba ngi dang ya discuss meneru ba isi yam yong ba pung ki sang samla sinong ki do sinong bat ki sang long kami de ban register no port sponsor ila terwa jimo dia kata na bang ini chi benta jong international bodies nrai ya ki wei pat ki NGOs na taki klop kito gini menta jong baka provision ng baka sarkar ailat ya ka board sponsor kila ban go ahead dikata kada jing ai jimut jungi tesbo kung ka sunjuk sang sama sinong la sing try ka register ka state government te kumpi pat in habyat no oi te naklang jungi ru bong phi ba hadu menta ka padon ka ai ba gimdan option da kumui pat ngihap hi ban yai nama ba ngihap ban avail ki jimentoy ma ban yarap samla jungi badai ba kayut leadership trainings kedua nama kadan offer kada komentar sebentar juga youth and sport affairs dengi sampai komentar te ladangi register ya di ngim yoade kalau dimentar bangi offer mana ada kapor yang ngi ba lembak council kum kata ka ngir di national bodies kir di bapai jadi ka ban codify kini ki customary laws ki ban kit